Yes, nongeye rero kugaruka mbasuhuza mwe bakunzi b'Umutsindo TV, nkomeje rero kubashimira urukundo ndetse n'ubufatanye, mukomeje rero kutugaragariza mutwereka ko mudukunda. Nk'uko rero bimenyereye ko ari mwanya w'amakuru agezweho ku izi saha, aho rero tugiye kubabwira ko Amerika bigabije imihanda abamagana rero Donald Trump mbere ye rero yirahira rye. Yes, mu gihe rero haburaga umunsi umwe ngo Donald Trump arahirire kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abagera rero ku bihumbi biganjemo abagore biraye mu mihanda ya Washington DC bamwamagana. Yes, rero ni imyigaragambyo yatangiye kuwa gatandatu tariki ya 18 Mutarama 2025 mu gikorwa rero cyiswe People is March. Yes, iki gikorwa rero cyo gukora imyigaragambyo cyatangiye muri 2017 ubwo Trump yatsindaga Hillary Clinton mu matora rero yo muri 2016. Rero nyuma y'uko Trump agaragaje ko ashobora rero gukandamiza igitsina gore, ubu rero igikorwa cyabaye ngaruka mwaka kigamije rero guharanira uburenganzira bw'abagore. Yes, abagitegura rero bavuga ko cyateguwe hagamijwe kurwanya icyo bise Trumpisme, nk'uko rero bigaragara ku rubuga rwabo. Iki gikorwa rero gisanzwe cyitabirwa ku bwinshi, aho rero abagera ku 50,000 bakitabira. Gusa rero kuri iyi nshuro abagitegura batengushywe no kubona rero abaje mu myigaragambyo ari 5,000 gusa. Bamwe rero mu bigaragambije bavuga ko bafite rero intego zitandukanye zirimo gukora ubuvugizi ku burenganzira rero bw'abagore, kurengera rero ibidukikije ndetse rero no kwita ku mpunzi. Trump rero yagiye agaragaza kenshi ko adashyigikiye gahunda zo gukuramo inda mu gihe rero umugore yaba abishaka, ndetse agaragaza ko adashyigikiye rero na gahunda zo kuboneza urubyaro. Nibyo rero bituma ahanini abagore benshi batamushyigikira. Yes, nubwo rero imyigaragambyo iri kuba ntibyabujije Trump gukomeza imyiteguro yo kurahira, kuko rero yageze i Washington kuwa gatandatu atangira rero ibikorwa byo kwitegura irahira rye, riteganyijwe rero kuzaba kuri uyu wa mbere tariki rero ya 20 Mutarama 2025. Ngayo nguko. Yes, inshuti rero bakunzi b'Umutsindo TV, ni munkundire munyemerere amakuru yacu rero tuyahinire ahangaha, mbashishikarize rero kuza gukurikira andi akurikira. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash, Imana ibarinde. Ciao ciao.